Kapitan Inteng. Mare, kita ni Mari tuyang. Nay, agpailin sa manan. Inal daw samot nga agudungan. Anya launa yan ay ati gagagaraan na ijay ilay. Kanayon na nakahambag. Sapay saan adumagas di Twitter senam. Idi pa'y lako maadamagag. No apay akanayon nga agpaili. Agam no pansin mo. Aya, Wun, uray ayabam, sana tumalyaw. uray pigsaam nga ayaban. Ay na, wun, Mare. Oray mangmangag na, sana pumansin. Ay, apay nga tangay. Ay, supladitan ni Marituyang. Ay, pirme Maribanang. Ay, kaslasan na ngam amuti tao. Ay, Maray! Maray! Papanam! Na, apa di kag tagtagari Marituyang? Kaslawan nanggag mo Maray! Apay aya, Kapitan! Na, Anya ti bagham. ay, makaungat kan samit. Good morning ako, ma. Nakaisa magpaamang kablao kan ka. Di ka pa sumumbat. Adda papanak, iso adinak singaan. Sa dinaw. Ijay ilay, Kapitan. Ay, nagure ka. Tulungan ka nga gura iti paglugan ng atresikan. Mapanak gumatang iti pagpapintas ka. Pagpapintas? Apay, kaya't mo pa iti pumintas, Ay, Maray. katwan Da. Hindi pa'y lang arapaap ko ti pumintas. Ah. Itatadaigatan ko iti pagpapintas ka. Ay, katagpapintas akon Apay nga imparaam iti tricycle ni Marituyang. Apay, dakas. Katno di nakampampansinan. Kwa, nabannog siguro. Iso ano pansin? Ay, naadaan dala iti kwarta ka ni Pari Badong. Di maten pumansin. Pasensyado ka din dong. Papanan na kanu aya. Mapan ka no gumatang iti pagpapintas na ijay ilay. Anya. Isumot lagayam anak sayan di kuretretiro pa na. Ta iso tigas gastusan na. Di pagpapintas na. Wan, puno matkit day. Pumimpintas. Tamapukpukaw dagiti kurut-rut iti rupa na. Angam, umalalas mat ti ugali na. Ay, badaw, kita man to'y muging ka. Kaapay manay. Bilang man no ti makitam akurat-rat na. Ala, sumango ka man kanya. Kita ay. Oh, imposible asaan pa'y laang anaikat dagiti kurut-rat dito'y muging kaw. Kat no nagni na jay usarag apang paikat iti kurut-rat. Awan mo't niyagpaison ti kurot na tamuging mo. Ha? Awanan? Awanan. Ay na. Ha? Na. Apalandak taon dagiti ko kumaray. Siya kung ti kaubingan ka na kamay ngagkukumaray. Di talag paspasikat tararamida. Ay so, sanak ngagpaspasikat badong. No kaano pa bimakit ka, isumat ti panagpasikat mo. Apay ngay ka ba daw? Saan mo na pumampansin ni tuyang mo? Ha? Di na kay pampansinan? Saanan? Di pa'y katumalyawan no lumabas dito tersenak. Apay ngay? Awang mata mo kabasol ka. Ore ayaban niya o saan na pumansin? Wen nga road. Ay, Mare. Pasensyaan nyo lang ay. Taad na tultulang ni tuyang ka. Ure pigsaam ti agsaaw, di na mangag. Ha? Wen Mare, iso asyak lang ay. Tagkid daw iti pasensya kada kayaw. Nanatuyang aw. Nakapayong matamagmag na. Nanatuyang! Di na ka nangag, Jeep. Saan mo't ating malyaw? Paingat ha. Si Goodmut ano ay bakit tumalyaw kan umisang. Nagbalbaliw siguro na. Nanatuyang! Ay, awan lata, Jeep. Bay amon. Tatalaga saan na pumansin.
Na, nakatukaw ka matlatan dito sangwanan ti Sarmeng. Kita nga ro day ti rupak no pimu daw matlaangan. Nabambanogak ang naggapu iji bangkag. Mabisina kaon. Anyat orasan aya. Isungarod ang nagawid aktan ni pangaldawan. Nakaluto kan? Ay kunak ano na sa papay, ay sauce jak pa'y nakalutaw. Diyos kay. Day tamanan ropam ta sa sikaswam. Apay nga agungat ka ngay. Kasano asana ka makaungat? Kat di nagpailutuan matitikanay. Ingka nga rod agaron tanay. Maday no mapudutan to'y rupak. Siyak pa iti pagarunem. No kayat mo timangan, ingka agaron. Jak lakayat ti madadang. Mapirday day ti ginasgastusak arupak. Lima basak di tabalay da tatabadong. Nangag kong agpimpinno kaw da. Ne, apay ngay. Agap apadan samot. Anyat pagapapaan da ngay. Agpinpin na tudundang agluto. Pati dayta pagapaan da. Wen kagawad. Dayta tinangag ko. Ape pagapaan da dayta kat adama ni Marituyang aglutaw. Sikat aglutaw! Jak kayat ti aglutaw. Mangagpay dito yan. Ay, kunak tupay ka. Talagang agap apada. Apay nga agap-apa kayo ka ni Marituyang, paray. Agap-apa kami ayamay. Tagli bakit nanggagmiti panagapayo? Kasano asaan ang ako ngay, paray? Kat di nakmat ilutuan iti kanay. Tajay laeng rupa na ta sa sikaswan na. Ay, madi ate kasta. Nabambanogak anapan na bangkag may. Di nagpaimat balonan iti kanay. No agawid akawang panalutaw. Agasam ngay dita pare. Ibagam nga men, anasay-saya at lata ti ugalay ngam tinapintas arupa. Di naklata dengdenggan pare. No ibagak dayta. Armalaitin na ko na. Kat no nagpigsa yung iwa na. Bratatat ko na. Agapa kaming tumanin na. Amumata na jak kaya tigulo pare. Gaputan nagsingpetak launay. No mabalain. Kaya't kulata amayat tilinangan may. Mare, bye-bye amlaeng no di natapampansinod ni Marituyang. Apay, panagkunana, awan to ti masapul na kadata. Ay, dayta nga rod mo ti pagsigda awak, Mare. Awam mo't ammo kabasol ko. Ngam apay adinak pampansinan. Bye-bye amlatan. Pimintas lang. Di nakamamaw na ako, Mare na. Imposible asaan to nga umay-umutang dito tersenam. Di mo't umay-umutang ngagpaysawn. Adu pala siguro ti kwarta na ita Ngam inton maibusan, si kanto mutla ti asit ganna. Ay, sigurado dayta, Mare. Kat na mapasamak tuman, huyaw, kunak to magkangkwana Panak man na bangkag ka Tuyang. Ay kat mapan kalata Anya nga tano sumurot kalaangan kanyak tapno matulungan nakmait. Makasursurot. Adda papanak. Sa dinaw? Mapanak ijay ayan dagiti kukumarek ijay ilay. Nagadayaw ti pakikaarubaam. Ay kat siyempre ijay gayam ti ayan dagiti padak anapipintas. Adamot dagiti kukumarim diti kabildatan Jak kayat dagitan. Ni Marikwanang, numaibusan ta iti kapay kan asukar, mapanta umutang kat mangtidlat ha. Jak kayat day tabaak. Ni Maribanang mait, numaibusan ta iti bagas, mangtid mo't adagaws, numapanta bumulaw. Jak ngarod kayat idan, sa balen ti kayat kaw. Imbag dagiti kukumarim dito'y taam-am mo maun. Kan sigurado at tulungan da ka, no kasapulan ka. Sumardeng ka man. Ala, mapankan ijay bangkag mo, tamapanak mag ijay papanak. Uy, talaga gaya mapimintas ka, Nanatuyang. Nagkunak warog. Siya ka. Ay na,
Madlaw mo matlaang day ti rupak aginasgastusak iti nangina kwaraw. Bakit kan? Ngam imubing day tarupam. Ay na, agayam tano kasta ka na yun ti ibagam kanya kwaraw. Kasta ka day? Una, sige nga rudan. Tangay iday-dayaw na. Si Kati kayat ko amang itulod kanyak ijay ayan dagiti napipinta sa kukumaray. Sa linaw. Ijay ilay. Sige nga rudan. Aglugan kan tay tulod kan. Wan, kat nayunak ti pamasahe. Way, kayat ko na. Sa bali mo't gaya man ti kukumari ni Nana Tuyang. Sana na da kayaw. Anya sa bali ngay bagbagam. Intulod ko ni Nana Tuyang ijay ilay. Iti ayan dagiti napipinta sa kumari na. Sa dinaw. Ijay ili nga raw. Talaga mat ang napipinta sa dagiti kukumari na ijay. Aya? Nagdadakkel dagiti suot da nga alahas. Sumilang sumilap. Bay ama? Talaga nga inlaksid na kayo na kumari. Bay adan tumala masapul na kada kami. Kas jemot gayam ti ugali ni Nana Tuyang. Nuado ti kwartana. Sa bali ti gagayem na. Wan, kasjay na. Isumot lagaya masaan na kayo napampansinan. Kasjay nga ron ti ugali na. Nuado ti kwarta na, umalas ti ugali na. Ay, awanan, inteng. Da kami laangan ka ni Marikwanang ti agkumare. Ini ngay kumariyo at Tuyang. Ay, sa balimot kanon dagiti kukumari na. Da, Dagiti kanupada na ang napipintas. bayad nyo na. Di yung sakitin dahi tangay bagbagan na. Wala, apay ko mga agsakit tinakam may. Ay naragragsak pa'y nudwa kami lang ka ni Marikwanang nga agkumare. Kit iso Ay, saan mi akasapulan ni Marituyang? Ay na, awan pa'y mo't mararami dito'y paradaan, Chip. Naguray tayo iti pasahero Dahil tati aramidan tayaw. Chip, di na natuyang di magmag na dita kalsada. Nagpaitulod manin iti ayan dagiti kukumari na iti ilay. Ay, si kanti mang itulog, Chip. Pasablugam lang mo't ni Nana Tuyang. Ay, kanayon nak ako silapan. Oray no awan tibasol ko. Bayam, siya kung timang itulod kan kwa na. Urayak amakasangpat dito'y paradaan. Ay na, Mare. Makapakatawa mo dito. Isistorya. Anang ngagmoy di radyaw. Ay, katuwan na, Mare. Ay, ni Mare Tuyang dito lumabas. Ay, kita, ay na, nagngato ti subil na. Isnab talaga. Di pa'y kumita iti baba. Ay, sapay nagado ti bato di tapagnaan na. Ay, di nakitkitaan ti pagnaan na. Madamdama may... Ay, sos. naidugmamay. Ay, Mare, anya kumaaya ti ibagam. Ay, kunak kumanga amangan no maipadugmam ni Marituyang ka naidugmam mga agpayson. Ay, Ala, ay, pasensyan. Ngam awan metten ti mapantumulong kan kuana. ay sapay marigatan sa atumakder. Ay, bakit met ngaminin akas kadata, Maray? Ay, kasapulan na timang tulong kan kuana. Nagngato mo ngamin ti purwana. Kan di na mo ngamin kitkitaan ti pagpagnaan na. Ay sos, Chip. Naipadugmam ni Nana Tuyang. Ay, diyak kayat ama pantulungan. Uray sakmot Diyak kayat atulungan. Tumakder ang isaw. No kumano na singpat kanyak, di mapan ko tulungan. Isu asikan ti mapan mang tulong kan kuana, Chip. Ay, mapanak nga tawan usan. Mapan mong tulungan, Chip. Sanang. Agdamot tenang tulong kan kuana. Dan tibanang kan kagawad kwa nang. Isuda tinang tulong kini Nana Tuyang. Ay, bayamon, Chip. Taisudan timang tulong kan ni Nana Tuyang. Ay,
Ay, Mare, umay da katulungan. Pag tinulungan ta na patakdiran ni Mari Tuyang, Mari Banang. Sige, Mari Tuyang, tumakder kan tulungan da ka. Ay na. Ay, agyaman ako, kumaray. Ay, nagsakit na ito'y tumengkaw. Ala, Mare, agasan minday tanagasgas at umeng mo. Aganos ka, Mare. Anay ka. Ay na, urayakla na bang aran ko, kumaray. Agyaman atay nagasan nyo tinagasgas at umengkaw. Alangan mo da sanda katulungan kat kumari da kakangarod. Tauray no addan sa bali ako kumarem. Tulungan da kalata. Ay na, makasangit aklakat nga rod iti day tangay bagay ko, kumaray. Da kayo matlagayam ti makatulong kanyak. Ay. Saan amabali na baybayan da ka, Mare? Ay, naamiris ko. Nga imalas ti ugalay. Jayla ko man pagpapintas iti ugalay ti ginatangkaw. Ay. Nasaysaya at pay kuma. Agam awan mo't nga rod ti kasta amagatan. Kastoy na'y ngamin, Mare. Awan sirbe ti kinapintas, no ti ugali, kat naalas. Ay, nanatoyang, saan pa'y anala daw ti amin? Agbalbaliw kan, tabakat kan. Awan tinasaya at nga ipaay ti madi nga ugali. Ala, sigay! Ditong tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.